It's great to be here in Varaždin, Croatia, to be able to do a beautiful show called Les Miserables, or Jadnici in Croatian. We're going to be doing it at the beautiful Lisinski Theater on July the 6th, and I'm looking forward to all that's going to happen here. Cornerstone Art is from the United States, it's from Dallas, Texas, and we've been to 82 countries, but one of my favorite places to come and do shows is here in Croatia. We've done many different cities, and we've done many musicals and dramas here, but I'm most excited about this one particular production. What makes this show particularly exciting is that after 36 years, it's finally coming back here to Croatia. You know, before it went to Broadway, it was here. So I'm particularly excited to bring it here. One of the things that excites me about working here in Croatia is the tremendous talent that I find here. And we have got an incredible cast. It's being led by Max Pozic, who's playing the role of Jean Valjean, Henrik Šimunković, who's playing the role of Javert. We have Petra Buterin, who's playing the role of Fantine, and the list goes on and on. We've got incredible actors, so I'm excited to see what's going to happen in this show, working with them. Ja sam Samantha Reichert, imam ulogu Cosette. Presretna sam što sam dio ovog projekta. Moja uloga Cosette je predivna uloga koja me na neki način nečim i nauči. Ona je pronašla svoju ljubav i naravno, kako to inače biva, konstantno imamo nešto nas spriječi ka toj ljubavi, ali naravno ljubav uvijek i pobjedi. Moje ime je Filip Kozjak, u ovoj postavi Jadnika pjevam ulogu Mariusa. Eto me, zaljubljen do ušiju u Cosette predivnu koju pjeva Samantha. Pozdrav svima, ja sam Alida Fištrek i u muziklu ću biti Eponin. Ona je nesretno zaljubljena u Mariusa i jako sam uzbuđena što sam dio ekipe. Ja sam Petra Buterin, igram ulogu Fantine. To je jedna mlada žena koju život baš nije mazio, ali ipak uspije naći nešto, sreću za svoju kćerku. Ja sam jako sretna što sam dio ovog projekta jer spaja moje dvije ljubavi, to su pjevanje i gluma. Ja sam Irena Matas i moj lik u Jadnicima je Madame Thénardier. Iskreno rečeno, nju je vrlo teško opisati jednom rečenicom, vrlo je osebujnog karaktera. Nadam se da će vas nasmijati, ponekad malo i naljutiti. Kada su me Richard i Vlado ponovo pozvali u ovaj projekt, poslije sam vrištala. Začepite uši. Ja sam Vlado Hoblaj, predsjednik Cornerstone Arts Hrvatska, međunarodnog kazališta koje producira glazbeno-scenske spektakle u čak 80 zemalja diljem svijeta. Ja sam ujedno i producent čuvenog muzikla Jadnici i s ponosom najavljujem premijeru 6. srpnja u Lisinskom. Nakon čak 36 godina od prvog i jednog uprizorenja ovog čuvenog muzikla, Les Miserables ponovo u Zagrebu.